I poštovani gledatelji YouTube kanala Zenget TV, dobrodošli u Bosanski Petrovac. Subota je noć, 3 sata i 43 minute, 15 do 4, veliko je nevrijeme u Bosanskom Petrovcu. Evo ja stojim na autobuskoj stanici Bosanski Petrovac, ne mogu otići kući po ovakvom nevremenu. Moram čekati da kiša malo prestane, pa ćemo polako otići do svoje kuće. Evo, pa veliko je nevrijeme zaista. Nebo, kako ono se kažu ljudi, nebo se otvorilo, a sutra je i katolički i hrvatski, katolički pravoslavni Uskrs i Vaskrsac spojili su, večeras je subota, bilo je dobro u Madoni, povraj tog nevremena, ova kiša baš pada ko iz kabla, nebo se otvorilo, sipa, to ti je nevjerovatno. Ne, ovo je baš dobro nevrijeme, ja sam pokisao kao miš, mokar sam, ne znam kako ću otići po ovakvom nevremenu kući. To je pitanje, moram malo pričekati, barem 10-15-20 minuta dok ne prestane kiša, pa ću ja polako gore u gaj kući. Zaista ovo nevrijeme, ovo će padat, ja mislim i cijelu noć će padat do ujutru, a voli da ujutru ne pada kiša. Što ja ne volim baš kiše. Sve mi je mokro, čarape, patike, hlače, sve živo je mokro na meni. Evo, pozdrav svima od mene, za YouTube kanal Zenget TV, halo vidje. Malo i ja. Pokisnuti Zenga, haha. Evo vjerojatno. Ja tamo mislio krenuti kuće, ali nema veze. Lako nas je kiša pratila i u Sarajevu, mene i Sadeta, kad smo išli prošle sedmice u Sarajevo. Pratila nas je ovako isto kiša, mi smo došli u Sarajevo kad je se nebo otvorilo oko pola 5, nevjerovatno. Nema gdje se sakriti, kiša sipa ono ti je, evo i sad je. Evo malo ćemo još snimiti, pa ćemo onda kad dođemo u kući stavljati na YouTube kanal Zenget TV i nek ima još kiša. To je bilo sve za večeras. Doviđenja sa YouTube kanala Zenget TV od vašeg voditelja Arneta Zenča za ovu subotu. Ćao svima!